kemm nixtieq li ninvistak o Ġesu sagramentat fuq l-artal fejn tinsab waħdek minn kulħadd abbandonat. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kemm nixtieq li jilqlu kelli ta' kemm huma lejk ingrati ta' dawk li ma jarfux biex tant qlub lilek kont nagħti. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Imma għaliex qalb waħda tajtni kollha lilek irrid nagħtiha bħala vittma tal-imħabba tant tal-jom kemm għalija. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Mill-imqaddes tabernaklu o Ġesu għatla tinsini fejdi u tama kattar fija u bin-nar ta' mħabtek imlini. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. O Ġesu fuq sibijieti, fuq kull xewqa tal-qalb tiegħi, xerred dejjem il-barka tiegħek mod li tibqa' dejjem miegħi. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Skont il-fehma l-bżonnijiet tal-Papa, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Nitolbu. Issa li ġedditna mulej bil-mister qaddisa, għamil insiru nixbħu lil Santa Agata fil-qawwa tal-għaġeb li wrid sal-aħħar biex jistuqilna niksbu l-premju tas-sabar fil-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Issa se nkomplu bl-adorazzjoni u llum se nagħmlu ftit differenza flok ma ħanejdu is-salmi se nagħmlu xi talb għall-irwieħ
tal-benefatturi kollha tagħna, nippruvaw noħolqu nkabru din id-devozzjoni l-erwieħ tal-Burkatorju, speċjalment lejn il-benefatturi l-ewnet il-ġenituri tagħna u persuni li taw ħajjithom anke għaċ-ċentru għall-Knisja tagħna. Dis-sena qegħdin niċċelebraw l-40 anniversarju mill-ftuħ ta' dan il-ġojjell li huwa ġojjell għalina għax huwa rigal kbir. Għandna l-preżenza ta' Kristu fil-qalba ta' djarna. Wieħed mill-ikbar benefatturi kif dejjem ngħidilkom huwa l-Isqof Nikol Kawkej. Għandna għax intellaw kontinwament tifħiru raddi l-ħajr u nitolbu għalih ħalli mhux biss igawdi glorja tal-ġenna ma wkoll jitlob għalina. Għalhekk dis-sena l-ewwel ġimgħa tax-xahar barra l-Qudiesa nippruvaw nagħmlu talb għall-erwieħ kollha tagħna, speċjalment il-benefatturi, u nxerdu dejn id-devozzjoni tant sabiħa lill-erwieħ tal-Burkatorju. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Imbirku l-mulej. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispirtu Santu, ammen. Mulejja nemmen fik kollok verità, mulejja nitma fik kollok kniena, mulejja nħobbok fuq kollox kollok imħabba, mulejja nindem għax offendejtek kollok tiba, mulejja qaddes ruħi bis-sagramenti tiegħek kollok dusija. Waħda mill-isbaħ rigali li nistgħu nagħtu lill-erwieħ benefatturej tal-Knisja tagħna li jimpoġġuhom quddiem Ġesu fil-Ewkaristija. Aħna kif qedtilkom dis-sena qegħdin niċċelebraw l-40 anniversarju, forsi jsir xi qudiesa mill-Isqof,
imma aħna għandna dmir li niftakru kontinwament f'dawk li hawnhekk għaddew mill-Knisja tagħna mhux biss għenuna għax tawna xi ħaġa tawtijiet jew għax jipparteċipaw, imma x'talbu magħna u bil-qdusija tagħhom qazzu lilna, qazzu l-komunità. Ġifieri kull min ġie hawnhekk huwa benefattur tagħna, kull min daħal f'dil knisja, kull min talab magħna, kull min issapportjana, kull min sema l-kelma u ħada d-dar miegħu, dan huwa benefattur tagħna. Dawk li għalmu d-dottrina, Iva, prosit, thank you. Dawk li xandru id-dottrina, dawk li jmexxew laqdiet tagħna. Ara kemm impenn. Dawk li fil-bidu mill-bidunet ta' issa l-affarijiet m'għadhomx jibsin kif kienu qabel, kienu jiġu hawn u jnatfu l-ħġieġ u l-knisja tagħna, il-gruppi tal-bidu dak li ġew biex jgħinuna fil-manutenzjoni, in-numru huwa kbir immens. Kontinwament jien ommi kienet dejjem tgħidlej min bnieħ nidher l-isqof Kawkej, l-isqof tgħid mena ħanejdu għall-isqof Kawkej. Jiġifieri aħna dak li aħna llum kemm bħala nsara u anke bħala membri ta' din il-komunità ma waqax hemm mill-ajru xejn. Jien darba sibt il-provenjenza tal-art ta' hawnhekk għaliex darba l-isqof Kawkej rid li kull knisja jżomm fl-arkivju tagħha l-provenjenza minn fejn ġiet l-art. Din l-art tafu intom kienet kollha tal-knisja madwar. U hawnhekk il-knisja mbniet fuq 4 plots. 4 plots illum kif kollok tixtrihom naħseb ma toħroġ b'miljun kieku kollok tixtrihom. Il-knisja u għandna tinsewx għandna il-ground li huwa darbtejn u nofs il-knisja. Jiġifieri ara kemm għandna għax nirringrazzjaw lil Bambejn. Din ġejja minn xi 400 sena ilu, mur ngħidilhom dawk in-nies imsiekem fqar illi ħallew din l-art lill-Knisja biex tuża għall-affarijiet tagħha, qatt ma ħolmu li hawnhekk se titla' knisja se jkun hemm ċentru tad-dottrina, se jkollna ħafna attivitajiet għaż-żgħażagħ għall-anzjani. Mur ngħidilhom kemm se joħroġ ġejt spiritwali li tagħmlu mal-Knisja li nagħmlu xi magħkom mhu mitluf qatt. Imma fl-istess waqt aħna għandna jkollna dan is-sens ta' gratitudni għal dak li aħna llum. Allura jien dejjem ngħid meta nitolbu l-benefatturi mhux ta' hawnhekk biss imma l-benefatturi tagħna personali. Ħafna minnkom għandkom ġenituri mejtejn jew tżejjiet mejtejn, xi wħud minnhom nafuhom u xi wħud minnhom huma eżis għalihom. Importanti li ndaħlu din id-devozzjoni inkompluha għax diġà qiegħda id-devozzjoni l-erwieħ tal-Burkatorju jien nemmen ħafna bihom, nemmen li jagħtuna ħafna għajnuna spiritwali fil-ħajja tagħna. Allura rridu nitolbu għalihom ħalli nirringrazzjahom ta' dak kollu li jagħmlu magħna. Waħda tal-biżbieħ li konna ngħidu kull flaxija jien u ommi kienet din il-kurunella li se ngħidu issa flimkien. Ġustizzja Alla nofrilek il-pjagi divini taħuna Ġesu Kristu biex tħallas denjament tal-ħutna kollha mejtin ammen. Ġesu Sinjur tajjeb għatihom il-mistrieħ ta' dejjem ammen. Talbiet lil ħanin Sidna Ġesu Kristu Redentur tal-ħlejjaq kollha b'suffraġġju lill-erwieħ tal-Burkatorju. O Ġesu li fdejt id-dinja ħniena jkollok mill-erwieħ fisseħ li som mid-batija u min-nar li qegħdin fih. Inta lihom ġejt fid-dinja ċarċar demmek il-għażiż fittex ħudhom ġewwa l-ġenna nitolbuk mill-aktar fejs. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Sliem għalik Marija bil-grazzja memlija il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, jistrieħu huma fi-sliem, mulej ħenna għalihom u l-paċi ta' dejjem għatihom Ġesu ħanejn għatihom il-mistrieħ u l-glorja ta' dejjem Ġesu, Marija u Ġuseppi.
għall-erwieħ tal-burkatorju ħnina rridu midin bejn, nitolbuk li inti smana ta' missier li żjed ħanin, dawk l-erwieħ ta' tant insara li qegħdin fi pwieni kbar, nitolbuk biħnina kbira li inti tneħħi minn ġonnar. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, jistrieħu huma fis-sliem, mulej ħenna għalihom u l-paċi ta' dejjem għatihom, Ġesu ħanin għatihom il-mistrieħ u l-glorja ta' dejjem, Ġesu, Marija u Ġuseppi. Ftakar ftejt o Kristu sidna kemm għall-bniedem intbatejt, saħansitra mit-timsalla biex midnub intlilu fdejt, għal daqstant il-kolb qalb waħda u bajnejna kollha dmuħ, nitolbuk li jkollok ħniena fid-dbatija tħallix ruħ. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, jistrieħu huma fis-sliem, mulej ħenna għalihom u l-paċi ta' dejjem għatihom, Ġesu ħanin għatihom il-mistrieħ u l-glorja ta' dejjem, Ġesu, Marija u Ġuseppi. O Sinjur tas-sewwa mħallef li tippremja lit-tajbin, dawk l-erwieħ li hemm ibatu, fittex tella mal-ħinjin, fittex ħudhom fejn igawdu f'dak il-post li jistennew, sabiex lilek huma jfaħru għax ikunu bik infdew. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, jistrieħu huma fis-sliem, mulej ħenna għalihom u l-paċi ta' dejjem għatihom, Ġesu ħanin għatihom il-mistrieħ u l-glorja ta' dejjem, Ġesu, Marija u Ġuseppi. Ftakar fihom int li ħlaqthom qalbek rattab għal dat-talb, għati widen għal dal-biki biki żgur li ġej mill-qalb. Dak għall-leħen ta' tbatija u tax-xewqa li jarawk, fittex isma' ja kbir Alla għax uliedek huma dawk. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, jistrieħu huma fis-sliem, mulej ħenna għalihom u l-paċi ta' dejjem għatihom, Ġesu ħanin għatihom il-mistrieħ u l-glorja ta' dejjem, Ġesu, Marija u Ġuseppi. Il-ħruxija tal-ħaq Alla li inti twidneb kontra dnub, nitolbuk li magħhom taħfer Redentur tagħna maħbub, li ilu maħfer għal tjubitek fit-texħudhom għall-mistrieħ, fejn ikunu lilek iżjed jistgħu jagħtu qima u ġieħ. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
أتيهم مولاي المستريح تدين يستريحوا وما في سلام مولاي هن عليهم والباچي تدين أتيهم جسو هنين أتيهم المستريح والجلوريا تدين جسو ماريا وجوزيبي بجه المارتي طلق بير أمك إن طلبوك لا تنسيهمش اسم فتيت البكي تحكم في ديك البينة دومهمش في زبوهية من الجنة ليلهم إيت مال هنيين سبش ليلة جلوريا ياتو متان طهرة قدسين مسير نارينت في السماوات يتقدس اسمك تجي سلطناتك كل تريتين كيف في السماء اجدا في الارض سلام عليك ماريا بالغراتيا ممليا المولاي معك مباركة انت في وسط النساء مبارك الفرات الجوفتي جسوم أتيهم مولاي المستريح تدين يستريحوا وما في سلام مولاي هن عليهم والباچي تدين أتيهم جسو هنين أتيهم المستريح والجلوريا تدين جسو ماريا وجوزيبي طلبة للماريا سانتسما البحنينة أم الهنينة فجيه داك الدلو اللي بحال ستلات نفدك في الباسيوني تا جسو قال ديك الجراية تلهرش امرأة اللي انجربت نطلبك لي كلك خنينة من داوك لرويه مسيكنا ويدخل عليهم بالقوة والستة الطالب تيك سبشو ما يقلوا الفرج والمستريح في البيني تخكم ويكلهم الجراتسيا اللي يتفاو وينقصوا التورمنت تخكم وبكفس يجوا مدهلة في المستريح والفاخ تديم مسير نسليمة وغلوريا بجه الدم عزيز تسيرت سيدنا جيسو كريستو في الباسيوني لسوفر الفدوة تانوس كونت الفهمة البابا مسير نرينت في السماويت يتقدس اسمك تيجي سلطناتك يكون تريتين كيف في السماء اجدا في الارض سلام عليك ماريا بالغراتيا ممليا المولاي معك امباركة انت في وسط النساء امبارك الفرات الجوفتي جسوم أتيهم مولاي المستريح تدين يستريحوا وما في سلام concludo بالطلبة جسو نازارين والرويح البركاتوريو جسو تيف جهلارة تدام لشريت فلورتا الجتسماني يقول لك نينا من الرويح تداوك اللي يجوا مني في القريب لقدي نبعتوا في البركاتوريو نازارين وجسو تانا نطلبوك بالقلب اسمانا وجه المارت مقدس تيك خودهم فيس الجنة ميك أتيهم مولاي المستريح تدين يستريحوا وما في سلام جسو تيه يفجيه ديك الفلاجلاتيون اللي جربت مربوط مع الكولونا يقول له خنينة من الرويح القرابة تيه وتحبيبي لقدي نبعثوا في البركاتوريو نازارين وجسو تانا نطلبوك بالقلب اسمانا فجيه الدم مقدس تيك خودهم فيس الجنة ميك أتيهم مولاي المستريح تدين يستريحوا وما في سلام جسو تيه فجيه ديك الكورونا الشوك لاكتر اللي نجس لنفيد لك الراس مقطتيه كله خنينة من ديك الروح لاكتر من سيا ومشاهدة من الطالب ومن داك لاكتر بقالة زمين باش تهلس من بركاتوريو نازارين وجسو تانا نطلبوك بالقلب اسمانا وجه الدم مقدس تيك خودهم فيس الجنة ميك أتيهم مولاي المستريح تدين يستريحوا وما في سلام جسو تيه يجه داوك الباستي تدبطية اللي مشيك موبي بالصليب يقول له خنينة من ديك الروح موصلة في القريب باش تهرش من البركاتوريو والدك الدلو اللي جربت في المكيمة اللي مقاتصهم تيك ماريا شن القايتو في التلاتة الكالفاريو اهلس داوك الارواح اللي كانوا ديفوتي تدلهم محبوبة من البويني البركاتوريو نازارين وجسو تانا نطلبوك بالقلب اسمانا وجه الدم مقدس تيك خودهم فيس الجنة ميك أتيهم مولاي المستريح تدين يستريحوا وما في سلام جسو تيه في جهل مقدس جسم تيك مسمر ما الصليب في جهل مقدسة يدين ورجلين تيك مطقبة بمسيمر هرش وفي جهل قسطات مقدس تيك من فوق باللنسة يقول له خنينة ومودرية من داوك المسيك نربه من سيا ومشاهدين من الطالب تداوك اللي كانوا اوبليغاتي يطلبوا عليهم
eħlisom mitbatijiet ħorox li qegħdin isofru, sejħilhom u daħħalhom fit-tgawdija tiegħek fis-sema. Nazzarenu Ġesu tagħna, nitolbuk bil-qalb ismana, ġieħ il-mertri mqaddes tiegħek, ħudhom fiss il-ġenna miegħek. Skont il-fema tal-Papa missieri nhar inti fis-smawiet tqaddis ismek tiġi salt nagħtek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Sejjem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, berka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, jistrieħu ma fis-sliem għall-benefatturi kollha tal-Knisja u ċ-ċentru tagħna u l-benefatturi tagħna personali. Missieri nhar inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi salt nagħtek, kull li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Sejjem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, jistrieħu huma fis-sliem. Dal-misteru arkub tejna ejjew mela nadura u qudiem ir-riti ġodda surit qodma jispiċċa. Bit-twemmin ġo qalbna nħossu dak li sile jaraw lill-missieri nroddu l-liben qalbna kollha kull tifhi lejhom madberik ta' qalbna imħabbitna l-fuq it-ti lill-ispirtu li ġej minnhom ħajru kol xejn inqas kbir. Amen. Nitolbu u Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħetilna l-fidwa tiegħek, int li tgħix fis-salta għal dejjem ta' dejjem. Ikum imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, birka l-qalb imqaddsa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artat, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbira mtalla Marija Santisma, imbirka l-Immanza Immakolata Konċezzjoni ta' imbirek it-lob glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġini u Om, imbirek San Giuseppe Arus Kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu. Faħru l-mulej intom ġnus kollha, sebħu popoli kollha, għax kbira gloria lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, Omm Alla, Omm Alla, itlob għalina midin bihi
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Lejla tajba l kulħadd.